Salmasalar urmatуу okuşular. Bugün kırgız tili 7. klasta. Tema etiştin özgöçü formalarının kaytaloo. Bugün sabakta 3. erikte algan bilimlerimizni bışıktap, etiştin özgöçü formalarının kontekstde tez anıtoo könügöbüz. Biz 3. erik içinde ötken grammatikalik temaların negizleri etiştin özgöçü formaları boldu. Etiştin özgöçü formaların negizinden 3 topga bölünöt. Atoşluklar, çakçılдар, jana kıymıl atoştor. Emni üçün atoşluklarda, çakçıldarda jana kıymıl atoştorda etiştin özgöçü formalары deybiz. Antkeni etiş negizi kıymıl hareketти bildirse, alar etiştin özgöçü formalары koşumça kıymıl hareketти bildirip, etiştikte atoşlukta belirlege iyi boluşat. Taktap aytkanda, atoşluktардын sın atoşka okşoş belgileri bolup, zattık maanide koldanılsa, çakçıldardın taktooçka okşoş belgileri var. Al emi kıymıl atoştordun da zat atoşka okşoş belgileri bolat. Etiştin özgöçü formalarının her birine biz toktolup alar daha bir jolu kaytalap ötsök. Etiştin özgöçü formalarının birincisi atoşluklar. Kıymıl hareketli zattın belgisi katar körsetken. Etiştikte atoşlukta kasiyetke iyi bolgun. Etiştin oң, ters formalarında özgörgөн. Süйлem içinde kanday, kaysı degen sorularga жооп berip, köpünçe anıttoşluk mildet atkargan etiştin özgöçü forması atoşluklar dep atalat. Atoşluklarga tиешелүү мүчөлөр төмөнкүлөр. Gan мүчөсү, bargan, barbagan, ar мүчөсү, barar, keler, keter. Bas мүчөсү, barbas, kelbes, oң jana ters formada kolданылып атат. Atoştun мүчөлөр кебирлери. Oçu, uçu, baykoçu, baruçu. Jana başka misallar keltirүүгө болот. A, E, I мүчөлөрүнө элек сөзүнүн кошулуусу аркылуу bara элек, kele элек, kete элек жана башка. Ip мүчөсүнө жүргөн сөзүнүн кошулуусу аркылуу жасалып атат. Барып жүргөн, келип жүргөн, кетип жүргөн жана башка мисалдарды келтирүүгө болот. Gys мүчөсү bargys, kelgis. Gıday мүчөсү algıday, bergidey. Maksan мүчөсү көрмөксөн болдук, maksan kişi жана башка мисалдарды келтирүүгө болот. Atoşluklar iki жандан ашык сөздөрдүн айкалышуусунан синтаксик жол менен да жасалат. Мисалы, көрө албас кишилер, тапкан терген дүйнө, болор болбос иш, бара берүүчү адат жана башка мисалдарды да келтирүүгө болот. Etiştin özgöçü formalarının ekинчиси çakçılдар. Çakты жана jakты көрсөтпөй туруп, негизги etişti тактап көрсөтүү үчүн кошумча кыймыл аракетти билдирген. Süйлem içinde бышыктоочтук милдет аткарган etiştin özgöçü түрү çakçılдар деп аталат. Çakçılдар кантип, кандай, кайсы убакка чейин, качан, качанга чейин, качандан бери, эмнеликтен, эмнеге, эмне үчүн, эмне себептүү деген суроолорго жооп берет. Çakçıldарды уюштуруучу мүчөлөр төмөнкүлөр. Ip, жазып, окуп, жазып жүргөн, окуп жүргөн жана башка. Ay, Y мүчөлөрү bara, kele, орой, көмбөй жана башка мисалдарды келтирүүгө болот. Gany мүчөсү окуганы, жеңгени. Gança, gıça мүчөлөрү bargança, kelginçe, kelgençe, ketkençe жана башка мисалдарды келтирүүгө болот. Mayınça, barmayınça, көрмөйүнчө, келмейинче, кетмейинче жана башка мисалдарды келтирүүгө болот. Gıçakты, bargычакты, batkычакты, келгичекти жана башка мисалдарды келтирүүгө болот. Etiştin özgöçü formalarının üçüncüsü kıymıl atoştor. Kıymıl harekettin alab aldın атын аталышын билдирүүчү etiştin özgöçü forması kıymıl atoştor деп аталат. Kıymıl atoştordун мүчөлөрү төмөнкүлөр. O
müçesi, özgürlükün forması bağlı, işti, oku. U müçesi, özgürlükün forması kuru, ketü, kelü. Jana başka. Iş müçesi, özgürlükün formaları iş, uş, üş, kıska forması ş, yazış, süylöş, okuş. Jana başka. Mak müçesi mek, mok, mök özgürlükün formaları. Körmek, barmak, kelmek, ketmek. May müçesi mey, moy, möy özgürlükün formaları. Okumay, oynamay, kelmey, ketmey. Jana başka misallardy keltirige bolar. Emi bular atoşdun şakçıl jana kıymal atoşdy gytaşdyryp üç süýlem düzesiňer. Jana ana ýetişdiň kaýsy özgeçe formasy ekenini anykdaýsaňar, any depteriňerge köçürüp jasasyňar. Üýge tapşyrma ýetişdiň özgeçe formalary boýunça kıskaça test işleýsiňer. Bugünkü sabagymyz aýakdady. Köňül bolgaňyňyz üçin çoň rahmat.